thir tu le ngai thatu zong tein zawain du sangna chibai kan buka chu kan ria thewangin India rama ro rena changmek tu chu BJP le akai hoi party te an nia BJP party hian an du dan angin India ram hi min thailet ani bermai tunlai India ram politics a ngong nei thui mai chu uniform civil code chungchang le forest conservation amendment bill chungchang hi ani ome heng bill te hian soi an hlo hlea khel an hlo hle bok Mizoram apo heng bill te hi kan boipui hle ani hi nima sela Mizo ten kan du lowa kan boipui hle chung hian parliament a chuan forest conservation amendment bill chu pass ani ta thowa tin uniform civil code UCC bill po hi BJP kai hoi party hian parliament a pass an tum ngei ni in alang bok kum sang ni som ni palia MP kan in thangrona kumin sang ni som ni pathum kum top lama Mizoram in MLA kan in thangdon ani bok hi henga te hian zofa ten englam tang nge kan ni khoi party hi nge kan thandon eng hi nge poimo kan ram le nam himna ta nian eng hi nge poimo ti kan ngai tu atul tak zet mai heng thil ta ngai tu hian Dr. Lalmal Soma nga ka angoi hle theitalo tun tuma hian athu le hlate kanan pho chuak don ani atop thenga longai thlatluan turin kanan som chawani e heng bil pani te hi abik takin not ti sami te tan abikin Mizo te tan chuan an poi lea Setana Bill ti thei hial tur khopa thil hla om le poi takani wangin zofa ten kan hriat chena poimo tak zeta tun tum kan video hi atop thenga longai thlatuan turin kanan som chawani e Soil Law Forest Conservation Amendment Bill 2023 Dr. Lalmal Soma Ngaka Treasurer MPCC Soil Law Forest Conservation Amendment Bill 2023 to Lok Sabha a soiho na po mang lova pom ani nu'a Rajya Sabha a po opposition te lo lain August ni sangni somni pathum khan pass ani zui le ta a zau taka soichuan he bill hian act in conservation scope anei chu forest land tia soi then khata chau a huam tir to don ani hei mai ba ka hian borderland naya ramtana poimo national importance project te kalpui don chuan forest clearance lak angai don lo bok hei mai ba ka hian forest lands tia soya non forest activities heng sahwan siam tele ecotourism facility din te arem ti to don bok he bill hi March thla khan Lok Sabha a phar ani to a chumi nuwa Joint Parliamentary Committee JPC party sang members somthum pani omna a an enfia tura pek ani a JPC chairperson chu Mirut Atanga Bharatiya Janata Party MP Rajendra Agrawal ani Billin Excope akhwa khirdan he billin akhoinat ber chu India law noya forest ti chu asoifia that redefine to ani Indian Forest Act 1927 noya forest ati ramte chau ahwam tira dan poimo dang sarkar recorda forest ti te po act noya forest tia sha thotur ati bok he non le na hi tuna act omlai mek man mek nen chuan a in ang talo hle a tuna dan ding la ya chuan any forest land ti in da ani kumsang khachakwa somkwa paruka Supreme Court judgment chuan hetianga huam zau taka soina hi kalpui zelin forest ti a chuan land record ti in sarkarin record anei ti te anei tu te po ni se baka deemed forest angai ti te official la forest tia soini lo ma se huam tir tel tho ram zau tak thing tam tak din na lanilo thing om treu na ni tho si te chu ahwam tel veka Supreme Court chuan state te chu anram thewa deemed forest te chu enfia a chinchha turin atiboka ma se kumsom thum don nu a po he thil hi state tam tak tena anbo zui lowin a om thung tuna amendment siam tharmang hian official la
forest ya chinchia lo zong te chu commercial activity ya a chhuah ta veka chu mai baka act in check and balances asiam forest thia ani dona local community terem ti na lak phot te chu a thia ta vek bok he bill mang hi chuan Aravali range za a somli vel le Niyamgiri Hill Range za a somkhwa panga vel te chu a khoi dona heng mun te hi dongria kond particularly vulnerable tribal group tia soite chen na mun ani heibaka hian mithiam te chuan state wise data deemed forest ti te chu mipui no pui ta data mu theya a omlo awangin he amendment act pona hian a omdon nge an chiang lo bok anti he bill hi linear infrastructure project kongpui le highway angte siam ani don chuan national border atanga kilometer za huam chunga ani chuan forest clearance lak angai to lo atibok hei tak hi mithiam te ngai ti thalo tu ni in achan chu strategic linear projects of national importance ti chu soifia na mu mal omlo ani awangin infrastructure project kalpui nan du dan dana manswal theile local ecology ti chevek theya an ngayani hei takhi northeastern states tetan apoi theina em chu anita ani JPC consultation neilai po in BJP rorel na Northeast state te chuan 100 kilometer exemption hi ado dal to a Nagaland phei chuan 100 kilometer exemption hi anram atet awangle Indo-Burma biodiversity hotspot ani awangin siam danglam ni se anti a Tripura chuan kilometer soma ti toy ti in rotna asiama chuti lain Arunachal Pradesh chu kilometer za asom nga ati san ni se ati ve hlauthung JPC in bill asoisel te angai poimo pakhat na a bill chu parliamentary standing committee ne na thlen anilo thlen ni se chuan standing committee on science and technology environment forest and climate change Congress MP Jairam Ramesh kaiswaite enfiatura lutur ani a pre-legislative consultation policy ang chuan enfiatura pektur ani a timak mo ero anilo ma se BJP sarkar chuan heng hi forest conservation amendment bill 2023 bika chuan kalkanin anamnul veka pahnih na chuan JPC te chuan representation sang khadzani chuang te atanga rotna le thlak tura ngen na tribal group conservationist environmental lawyer activist le citizen group te atanga andong chungin bila pakhat te ma thlak danglam an nei du lo JPC a member paruk te chuan lung oi lo na dissent notes anziak hial nge a Ministry of Tribal Affairs te po in JPC nena amendment kalpui tum chuan Forest Rights Act 2006 sa community rights bo chat theina theite an thlet bo chungin ngai poimo sak an nilo chuti khop chuan kaltlang pui tumin an tumru ani he bill hian opposition MP tena Lok Sabha a Manipur boina Anthlur Bingbur Kara Olsamte in Apaltlang Maya Upper House Rajya Sabha a Soiho Tura chhuah ani nuwa po opposition te omlo lain voice vote in pomfel anita ani soisel tu te soisel na environmentalist tam takte chuan he bill hian forest land te commercial exploitation atan ahong don ni anti a bila central sarkar in public utility atan tia asoi chu ko nei tam lutuk le manswal thei antibok sarkar official huite chuan border area a forest land kilometer za thlenga strategic thila man thei tia ngai that lo na an nei thu an soiboka Principal Chief Conservator of Forest Louis BK Singh chuan hedan mang hi chuan Northeast region of India le Himalayan region pumdeu tho ecologically sensitive le wildlife species tam tak om na chu a huam tel vek don ati
July ni som pahnih khan civil servant hlui zachuang te chuan parliament chu he amendment hi rem ti lo tur angenin dik lo le fel lo tam tak a omani anti boka he amendment hi forest land te non forest thila phalrai na jok tur ani anti bok uniform civil code hi in nei in then fa en kol le ro chom chung changa te nam le sa khwa sang sang te na ti thin dan an nei te tribal te na customary law an nei le kalpui thin dan te hnola india rampumin dan in ang tlang nei le man tum na ani kumsang ni som paruk khan modi sarkar chuan 21st law commission of india chu ram chunga personal laws sang sang te huang khata da dan a omem ti in ngen na asyam to a kumsang ni sompariat khan 21st law commission chuan modi sarkar ngen na anga zirchian na anei phek za somriat panga acha reforms of family law a thelu a ucc chu tundin huna mantul emo ti mak mo emo anilo ti in alo soito a law commission paper chuan unified nation ti chuan uniformity ako kher angai lo ti bokin secularism le india plurality chu ain hal kher angai lova secularism ti chuan kanin an lo na te zalen taka kalpui theina anei chawin omzia anei ani ti in commission chuan alo soito a hei mai ba ka hian commission chuan sakhwa na thil le regional thila in an lo na te chu atamber majority te dudan manga nimbei kher angai lo atibok commission hian personal law then khata heng mi pale meichhia te tan nupui pasal nei thei hun kumsom paria ta shut rwalte uire na chu mi pale meichhia te tana in then na tlinga siam te ero dan herrema in tluklanga siam thei ani ati thung chuti chung chuan bjp sarkar chuan kumsang ni som pakwa lok sabha in khana ti hlotlin tur manifesto zinga antel awangin ucc chu atamber hindu te dudan anga kalpui tumna neilui tlatin prime minister ngei pho in tunhnai luka po tongkam anei zuya 22nd law commission adin chuan uniform civil code ucc chungchanga stakeholder sang sang telaka rotna alakhom le mekani india ram chu nam sang sang sakhwa sang sang zui tu te chen na mun ti in unity in diversity ti chu thupuya nei reng chu nola rampuma sakhwa tin tele nam sang sang te ti thindan nola ucc manga india ram chu hindu rambi ka siam tuma ucc kaltlanga hindu civil code in bar lui tumna ani a hei hi kan du lo tak zz ani article zathum somsari pakhat g 53rd amendment act 1986 mizoram mangin parliament chuan mizo te customary law le kalpui dan te mizo customary law anga ram leile shalna po engma siam danglam thei anilo ati a hemi thak danglam a om hi kan rem ti don em ateu lo mai